himmirgol fi'ake finde nden tun inna suwaral makkiyata tabitino corteji makkayankoji ɗin tippiɗi makka ɗin takadu takunu mukhtassatan hiɗi ɓattonde ɗi laatoto ko ɗi hertaniɗo ɗi hertorɗi ko ɗi hertorɗi mukhtassatan ma ko ɗi hertiniraɗi bi bayanil aqidatil islamiyya haray ko ɗi hertiniraɗi ɓangingol finde islamu yankore nde wa raddi shubuhatil muwajjihati ilayha e ruttugol jiiɓayeji fewtinaɗi ɗin ɗum woni faade e finde nden khud mathalan ƴettu misal surat al-fatiha. Qala al-imam al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah oɗo ceernojo mawɗo al-imam al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah wa huwa talibu shaykh al-islam ibn taymiyyah rahmatullahi ala al-jami' o maaki i'lam fellitu anda anna hadhihi surata tabitino ngol ɗo cortewol fatiha istamalat ngol mofti ala ummahatil matalibil aliya e dow neneji ɗaɓɓandeji towɗi ɗin piiji ɗaɓɓa neneji ɗaɓɓaɗi towɗi ɗin wona dey ɗaɓɓaɗi ɗin ko nene ɗaɓɓaɗi ɗin neneji ɗaɓɓaɗi towɗi ɗin atamma ihtimalin ko ɓuri timmude e moftande wa tadammanatha akmala tadammunin dammana istamala ko kalimatani mutaradifatani tahmilani ma'nan wahidan tadammana bimana istamala istamalat bimana tadammana haray corte wongol kadi ngol mofti ɗaɓɓaɗi towɗi ɗin akmala tadammunin ko ɓuri timmude e moftande wa tadammanatha wa tadammanatil matalib al aliya ngol ɗo cortewol fatiha ngol mofti ɗaɓɓaɗi towɗi ɗin ko ɓuri timmude e moftande fashtamalat cortewol fatiha ngol mofti ala ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma ngol ɗo cortewol fatiha ngol mofti e dow andingol ngol reweteɗo on ɗuɗuɗo moƴƴere nden duumiɗo mo tabaraka ay kathirul khayr wa daimul khayr wadi aslu baraka ko ziyadatul khayr aw kathratul khayri wa dawamuhu ko ɗuɗugol moƴƴere nden e duumagol moƴƴere nden wiyete albaraka moƴƴere makko nden ɗuuɗi o toowi haray oɗo reweteɗo ɗuuɗuɗo moƴƴere duumiɗo moƴƴere towuɗo haray e inɗe tati bi thalathati asma inɗe tati marji il asma'il husna ko ɗin inɗe tati woni ruttorde inɗe ɓurɗe e moƴƴude ɗen wassifatil ulliya yani marji ul asma'il husna ruttorde inɗe moƴƴe ɗen
wasifatil uliya e sifaji ɓurɗi towde ɗin ilayha ko faade ɗen ɗon inɗe tati ruttorde inɗe ɓurɗe e moƴƴude ɗen e sifaji ɓurɗi e towde ɗin ilayha ay ila hadihi l asma'i thalatha ko faade e ɗeɗo inɗe tati wa madaruha yiilorde sifaji inɗe ɓurɗe towde ɗen inɗe ɓurɗe moƴƴude ɗen e sifaji ɓurɗi towde ɗin yiilorde ɗin ɗon on alayha koye dow inɗe tati ɗen woni wa hiya kattali ɗen inɗe hiɗe arani Allahu warrabbu warrahmanu. Allahu warrabbu warrahmanu. Allahu reweteɗo jeyɗo tagore nden ne'iɓe yaajuɗo yurmede nden ma duumiɗo yurmede nden. Arrahman imma daimu rahma aw wasi'u rahma. wa buniyati suratu mahama corte wongol ala al ilahiyati e dow dewangal warrububiyati e jeyangal warrahmati e yurmede nden corte wongol ko e dow ɗiɗo maha. fa iyyaka na'budu oɗo jumla mabniyun ala al-ilahiyya oɗo jumla ko mahi ko e dow dewangal. wa iyyaka nasta'inu mabniyun ala ar-rububiyya on ɗon jumla kadi ko mahi ko e dow jeyangal. ɗa iyyaka na'budu ko mahi ko e dow dewangal. wa iyyaka nasta'inu mahi e dow ene nelte jeyangal. ɗa dewangal ɗo jeyangal. wa talabil hidayati ila siratil mustaqimi yata'allaqu bi sifati rahma. ɗaɓɓugol peewangal faade e laawol feewungol ɗum hino yowiti e sifa yurmede nden. ɗaɓɓugol peewangal faade e laawol feewungol ngol ɗaɓɓiro toragol Allah tabarak ihdina siratal mustaqima. ɗaɓɓugol peewangal faade e laawol feewungol ngol ɗum no yowiti e sifa yurmede. walhamdu yatadammanu al umura thalatha. nden ɗon inde kadi alhamdu yettore nde ma wiya yettoje ɗen waɗi noon al on ɗo alif wallamu on ko istighraqu jami al mahamidi ko yoolugol dendangal yettoje ɗen fop artira ɗo artirana jomirawo subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi si a faalawe alhamdulillahi dendangal yettoje ɗen awwalan wa akhira. walhamdu nde ɗo inde yettore nden ma yettoje ɗen hino mofta fi'akuji ɗin tati. no mofta fi'akuji ɗin tati. ma hiya الأمور الثلاثة ما هي؟ ذكرناها آنفا. نعم تفضل. الله. أحسنت. الإلهية والربوبية وإيه؟ طيب أحسنت. وتوندانو دي gonga Ustaz Ahmad Julde
taliba ɗano to ɗum waɗa e ha ustazu kañum kadi gonga waɗi si tawi ko soƴƴotoɓe wonɗa e janginde an kadi a ɗanoto joni rahmatullahi alayhi ko ni wonɗe wirirde rahmatullahi alayhi rahmatullahi ha gayna wi'indirde rahmatullahi no yurmi ustad ahmad julde da e iya kabir fulɓe fuuta ɓen mi wiyata heɓaali wa makko dey kono neɗɗo laaɓuɗo denga wawɗo da'wa wawɗo mahude neɗɗo sincugol mo sincande labande ustad ahmad julde diallo labe hoore wulum ko jeeya e wallitiɓe sukaɓe fulɓe buyi Abidjan ɗo to noon Congo Kinshasa Brazza Angola Lome rahmatullahi alayhi fa huwa almahmudu ko Allah woni yetteteɗo on fi ilahiyatihi e dewal makko ngal wa rububiyatihi e jeeyal makko ngal wa rahmatihi e yurmede makko nde kanko tun rewete kanko tun jeyi kanko tun yurmede nden koye makko yurata wathana'u wal majdu mantore nden e mawningol ngol kamalani li jaddihi ko timmuɗi ɗiɗi wonande mango Allahu on wa tadammanat ithbatal ma'ad cortewol fatiha ngol kadi ngol mofti tabintingol ruttorde nden cortewol ngol hino mofti tabintingol ruttorde nden andi no woodi wi'oɓe wondema mo maayi lanni if you die is finished wonen wonno coociru no moro wiya ko never die ɓe wino ko fenande never die jon noon ɓe ina oɗo pasta wonnoɗo jon noon si coociru ɗum ko never die ko onno pastajo ɗimmo heɓori ko maygolloya ko a mayata mayde a never die ko noon de Cheikh Abdoul Aziz kalima Inglisiya cortewol ngol no mofti tabintingol ruttorde nden wa jaza'il ibadi bi a'malihim cortewol ngol kadi no mofti yoɓugol jiyaɓe ɓen sabu golleji maɓɓe ɗin li anna al jazaa min jinsi نعم من جنس العمل أحسنت يا أخي حسنها وسيئها ما شاء الله كم يقول لي جدين إكو بني يقول لي جدين فوجم يبيت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وفي آية أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى الجزاء من جنس العمل حسنها وسيئها وتفرد الرب ترتوغول كدي نو مفتي عندي مباوي تضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها وتفرد الرب تبارك وتعالى بالحكم إذ ذاك تمدونيتو نقول آخر بين الخلائق بين السرتين وجملة مؤتردة سناد وتفرد شرط أي وتضمنت السورة تفرد الرب تبارك وتعالى بالحكم بين الخلائق يعني كنونا له هو اللي ترتين كنو يدون سرتا جديد كا سرتا ما قوسو دي ina fasila de sarta andi كيفني
wa kauna hukmihi bil adl corte wongol kadi no mofti ay tadammanati suratu kauna hukmihi la tagol nyawore Allah on bil adli ko sabu nun dangal Allah on nyawir walidha al-Qur'an yaqulu ulama man hakama bihi adala man nataqa bihi sadaqa Qur'an woluɗo nde wo haala goonga waɗi noon ko Allah o sifoto yani ko Allah o yewtata o yewtere mum ko Allah o sifoto yewtere man nataqa bil qur'ani sadaqa woluɗo alqur'ana wo o goonga man hakama bihi adala ñaawirɗo alqur'ana wo o nunɗa man istama'a ilayhi istafada man istama'a ila alquran istafada hediɗo alqur'ana wo naftora alqur'ana de wiyete alqur'an jonnon ɓe wi tabintingol fotore nden tabintingol joddi jiyaɓen sabu golleji maɓɓe tabintingol weddorgol Allahu ɗuɗuɗo moƴƴere towuɗo on ñawore nden lahara to hakkunde tagoreji ɗin bainal khalaiqi jam'u khalq ko noon kadi moftugol corte wongol tabintingol laatagol ñawore Allahu on ko sabu nun ɗangal wa kullu hadha kala ɗiɗi kontuɗen ɗo isbat al-ma'ad wa jazaa al-ibad tafarrud ar-rabb bayna al-khalq wa kawna hukmi bil adl kullu hadha tahta qawlihi maliki yawmiddin o inon en acce karamo ko ɓen firana en deftere Allah nden faami an emin e wetu maliki yawmiddin lando jande ñalande joddi diina mañan ad-din huwa يوم مالك يوم الدين هو يوم الحساب والجزاء يوم الحساب ويوم الجزاء هو يوم الدين مالك يوم الدين ko Allah on jeytuɗo ñalande joddi diina yonnon en faami ɗo piiji ɗuɗuɗi wa tadammanat aidan السورة إثبات النبوات من جهات عديدة نعم inna annabi kaarijo annabi kaarijo annabi kaari walla ɗum ala alquran ino ton corte wongol kadi no mofti tabintingol annabakuji ɗin par ce que kangol wi ɗum ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ko ɓen annubuwati annabakuji ɗin ɓen ko ɓen woni ɓen ɓe Allah nemin ɓen annabaɓe wa hasuna ulaika rafiqa ɓen ko ɓen annabaɓe annabi kaarijo nelano sa ƴetti surat al araf aya ɗum men gomɗi men neli annabi nuh gomɗi men neli annabi hud gomɗi men neli annabi sal gomɗi men neli annabi sa gomɗi men neli annabi gomɗi men neli annabi ha an tigi ronka sa yiɗi ke suratul tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qawm ɗon kadi kaarijo ɓen woni kaarijo ɓen woni kaarijo annabaɓe telen sappo e jeeta sardan jokkidiraɓe ayi summa bayyanaha rahimahullah refti ɓangini kadi corte wongol Imam Ibnul Qayyim say Fawzani no hooli o ceernojo o innay mo inɗe mokobaje allama imam cheikh dareɗa ko hiɓɓine qala al imamu l allamatu Ibnul Qayyim on tañjini ɓe yennay ɓe jeyaka e adabu talibel ilmi yani tanawulu luhum al ulama العلماء لحومهم مسمومة من استخف العلماء ذهبت آخرته من استخف الأمراء
dhahabat dunya. Man istakhaffa al-ikhwana ay ikhwanahu, man istakhaffa al-ikhwana dhahabat muru'atuhu. Yikum adam kal ulama yigo dhahabat akhiratuna wa ya tawalla akhara ala ko mo yere ko o mari ko non nodi be Allah wi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata hefera bin kala mo yere ko be woni be hawritu woni ɓe falju ɓe waɗi, woni ɓe huulam ɓe waɗi, hewtoygol ɓe laharata Allah sunni fo waɗi ndum kata hefera ɓen. Naam, thumma bayyanaha rahimahullah, refti ɓangini kadi corte wongol Imam Ibnul Qayyim, Imamul Allama Ibnul Qayyim rahimahullah بكلام مطول مفيد إلى أن قال إهالة جوتناك مطول مفيد نفوها كده أنه لهذا الذي يقول جوت يا مرا نفو إلى أن قال هاوي لو يقول تضمنت كذا تضمنت أوي فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. القرآن دفب كون توحيد كله توحيد المعنى دفب في التوحيد كو توحيد وحقوقه حق توحيد وجزائه جد توحيد كو إما القرآن دفب كون توحيد حق توحيد جد توحيد. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم القرآن كدين دفوق ده يوتا إن في توحيد حق توحيد إن جد توحيد ده يوتا كدي في فئة الشرك إن بالشرك إن جد ما بنن. فالحمد لله توحيد رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم توحيد. الله ولا تيتبع من توارا دوني تنفيرو على okadi tauhid ani ben bon ben na firo de do la kataga oyo wa wataka firo de do la de di andi sattungal o ben na firo de do la kata firo majjena o dum windi defte awa lugha de munjidu e manno lisanul arabien ko nande do maaji mojidi. maliki yawmiddin tauhidun إياك نعبد توحيد وإياك نستعين توحيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين توحيد متضمن مفتل لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم. نعم، أما اهدنا الصراط المستقيم عندك أولو ببانجنا النوين طلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتعلق بصفة الرحمة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بتوحيد توحيد أودون متضمن كمفتود أي مشتمل لسؤال الهداية ونند تراغول بيوانغال إلى طريق أهل التوحيد فادلا ولين بتوحيد الذين بن أنعم الله عليهم بالله من إدومون إريجهون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أودو جملة hara wona ɓen ɓe tikkere ma woni e dow ma ɓen ɓe tikkere nden woni e dow mum wona ɓen wano alyahud wala dallina wona ɓen majjiɓe wano annasara ɓen alladina ko ɓen woni faraqu tawhida ko ɓen woni sertuɓe e tawhid o. kono waɗi na wolde on ɗum holno téléphone o wonɗo wo wonɗo on tigi susta ɗum darsuno wadde wola téléphone ɗo ɗum ko sukaɓe gaccanimo ɗum
ɗum noon taw ɗon Alaji Abdoulaye no anndi taw min taw honne mi addora téléphone ɗum ko interdit ɗo jeeyaɗo ka darsuga mo jeeyaka ka darsuga wowligol téléphone nder ga no janngede on tigi laaɓa yaasi o wowlira toon téléphone makko mo wawi o heɗata ko darson wara o juula o ƴetta paɗe makko ɗen o hoota kono meɗen janngude wola ɗo téléphone ɗum ara fillaki ha ñande ka faalaɗa hono yaha wola dara sa heɓay gonga wona ka laamu wona ka karamokoɓe meɗen janngude ɗo ɗa wola ɗon téléphone o anndi ɗo mi accitay o darsugol si tawi on wawata organise de ga min on mi wawata ɗum ɗo ka juulide amen heɓe anndi amiru o kadi no anndi o deyo ɗa wawi a juula a ƴetta paɗe maɗen hoota kono meɗen janngude a janngata ƴetta téléphone e daragol wuulugol meɗen janngude ɗon o anndi ɗo ko goɗɗo ɓe innaka ɗo ko anndi ɗo menete ko ɓeyna joni noon ɓe hoota ɓenna ɓen no ñaaɗi man ata bima yulamu kala adduɗo ko feɗitte o feɗitte ko haysi ko imamu makka o ardi e paɗe makko ha ɗo no anda paɗe no juula kono ɓano anda ɗe yahay ka hurgo ɗum waddotake ka daɗɗudiga ɗum ɗo laysa bi haqqi ana bal bi haqqi dars est ce que komin jeeyi o darso ko fi ben am mi woni wolde ɗo ka ko fi yumma an ka ɓen no teddiya ka ko fi keynan an miɗo lanca hoore ande fiyo yimɓe ɓen fam goɗɗo no dari no ngurnguru no téléphone غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد ko ɓe woni sertuɓe e tawhidi o sertuɗo e tawhidi wo o hoye sertuɗo e tawhidi wo o hoye wa qala ibnu alqayim wa ghalibu suwari alqur'ani ay wa kathir o ghalibu ɗo nafooli ko ɓuri ɗuuɗude e corteji wa ghalibu suwari alqur'an ko ɓuri ɗuuɗude e corteji alqur'ana bal wona ko ɓuri ɗuuɗude kullu suratin kala cortewol par ce que ɓenna bal ko harfun yubtilu ma qablahu wa yuthbitu ma ba'dahu bal wonen hina ko ɗuuɗi e corteji alqur'ana kullu suratin kala cortewol fil qur'ani wongol e alqur'ana fa hiya mutadamminatun ko moftugol li nawayi tawhidi noneji ɗiɗi tawhidi tawhidul uluhiyya wa tawhidul rububiyya bal siko woni gonga naqulu meɗen wiya qawlan kulliyan andi ɗo moyni worɓe fof no fota ka makko joni ɗum ko kasi ko kamɓe karama ko ɓen duwa haalde kamɓe karama ko ɓen hani naqulu qawlan kulliyan Cheikh Fawzani en wona fayɓe ni ko misbahul alam ɓe wiyatam ko lampu aduna o lande ko ɓe jaabi defte ko ɓe wallifi ceernoɓe jannguɓe kam min unasin ihtadaw bi yadi haula ma zala wa ma bariha o seerali kadi mo jokki hafidahullah wara'a waɗi ɗo ɗum so waɗi karama ko ɓe wi mawtul alimi mawtul umma amma mawtu rajuli l aadi mawtu rajulin wahide amma ange min si maayi ko mayde gooto kono ɓe karamakoɓe windoɓe defte tawɓe kala ko jilɓi ko kamɓe jittidirta ɓe jogii peeteji ɓe wesa sendidira suuruji ɗin e nendi ndin ka diina nendi wonaɗa suuru wonaɗa ɓe fatunde ɓe ko fatunde mofte ɗe inna kulla ayatin o wi meɗen wiya menen karamakoɓen qawlan kulliyan konngol yani hone lette hawtitugol konngol hawtitugol inna kulla ayatin anduno kala aya fil qur'ani alqur'ana
fahiya on ɗon aya mutadamminatul litawhid, on ɗon aya ko moftuɗo wonande tawhido, shahidum bihi seedaniɗo tawhidon, da'iyatun ilayhi noddowo faade tawhido. Himo mofti tawhidi on, himo seedi tawhidi on, himo nodda faade tawhido kala aya. Fa innal qur'ana tabitino al-qur'ana imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa tawhidul ilmi al-khabari. Amma e holli wonde ma